هستم با مردانی که می نویسن میدونن مثال حالت من شکستم داد. یکی با زندگی ما خوب میشه. شاید خطاگی کردیم، شاید بینی هم نفهمی کردیم. شهلا اگر تو ما رو تماشا میکنی این سیرها رو میدونستی چرا با ما یک مرتبه نمیاک ندادی؟ نسبتی هم که حامله دار که بودم اینش هم بخشیدم، لیک با خیانت که قپیدم. دو مرتب خیانت میبیند، دو مرتبه زندگیش میسوزد، در نزد خویش و تبار یار و دوست سرش پس میشود. من همچون مرد با او باور کردم، چون که یکم بار از اویله یکم هم که شکست که خوردم. اگر تگی دور هم برات قصه نمیکند، نقل نمیکند. در اولها شما رو با ماشین های رنگ و برنگ میدیدیم. چی شد که دیگر نه از ماشین ها درک ماند و نه دیگر از این بانو رو شناختید؟ بله خودی تخمینه علی است که او بانوی جوان 21 ساله است که در یک مدت کوتاه سربنی دیرکتور در شرکت فابریک شده است که زیاده از 300 شاگرد دارد و غیر از این از 15 ساله سر کرده تا 65 ساله در تگ دست او کار میکند. عین حال کدامی که در همه رقم‌های روی اکران با تخمین بانو می نویسد شما را 3 بار به زینه دیرکتوری برده میرساند و همچنین شما صاحب 13500 سامانی و صاحب 10000 سامانی بونوس از شرکت فابریک میگردید. در اینجا کمانده به نهایت خوب هست که در مدت کوتاه شما را به زینه‌های بلند میرساند. شما باید چیکار کنید که مثل تخمینه علی در دلارهای کلان برآمد کرده صاحب چک‌های پولی کلان گردید. خودی حاضر به تخمینه بانو مراجعت کنید، شما را در مدت کوتاه به زینه‌های بلند میرساند و مبلغ‌های کلان را صاحب میشوید. سلام دوستان، شرکتی باورینок شرکتی баха мебошад. шумо метавонед бемалол ҳуҷҷатҳои худро аз граница гузашта тахт намоед. имрӯз меҳмони барномаи чеҳраи инстаграм яке аз зебосанамҳои кишвари мо ки тавонист бо ҳунари нотакрори худ тамоми блогерон, сарояндагон ва умуман чеҳраҳои маҳбубу машҳури кишварро зебу зинат бубахшад меҳмони барномаи мо шуданд. биёед аввалан аз номи кулли тамошобинони меҳробпуро ин зани зеборо ба барнома хушомадед мегӯем. хушомадед. خوشبخت باشید. سلام علیکم مردمی تاجیکستانی عزیزم. امروز خیلی خرسند هستم که در یکی از برنامه‌های بهترین در کانال مهراب پرو اشتراک کرده ایستادم و همه شما خوشبختی و خانه آباد تمنا دارم. шуморо нозанини саид гуфтам муроҷиат кунем хубтар аст ё ин ки лола? در اصل البته که نامم لولا، نازنین سعید این نام دخترم می باشد و مرا همچنین نازنین سعید مردم میشناسند. یعنی که کاشانه حسن شما در کشور ما با نام نازنین سعید فعالیت البته. میکنه. البته. چند سال شد در این سیستم فعالیت دارید؟ من راستی از سال 2005 که این تاهجی را در کاشانه حسن نازنین سعید کاری فعالیت خودم را برده ایستادم. همگی 20 سال می شود. بهترین. لالا بانو تماشابینی ما دوست می‌دارد که درباره خود کمی معلومات دهید. از کجایید؟ در چه گونه اویله به دنیا آمدید؟ کار و زندگیتون در کجا است؟ همه‌اش رو پورا می‌خوام که مفصل نقل کنید. من در شهر پنجکند به دنیا آمدم. انا در اویله مدیکو، یعنی تمام اویله ما طبیب هستند. طبیب هستند. پدر یا اینکه مادر؟ هم از طرف پدریم هم از طرف مادریم توقمه اورشگرم. در بینشون توقمه این همی کسب را انتخاب کردم. فرزندان پدر همه تحصیل دیدن؟ بله. اویله دارن؟ اویله دارن، صاحب فرزندن و همه طبیبن. بهترین. تنها شما در ساحه زیبایی؟ ده. زندگی پسی پردگی هر یکی ما بیغم و درد و جنگ جنجال فکر میکنم که نمیشود و عموما نیست. لالا بانو شما چگونه زندگی داشتید؟ زندگی شما هم پستی و بلندی و جنگ و جنجال ها داشت؟ بسیار. خیلی بسیار. روزای خوب من بسیار بود، خوشبختی من بسیار بود، لیک روزای آخر روزای بد من بسیار شد که این را هیچ وقت نه در انتظارش بودم و نه فکرش را داشتم. انتظار نبودید که یک روز انتظار نبودم که این حالت به سر میاد؟ البته. ما فهمیده میتوانیم که چی درد و چی داغ و چی مشکلی ها شما رو اینقدر رنجور کرده؟ فریب. فریب بدومی کی؟ فریب، خیانت از جانب اویله. اویله. ما بیشتر اویله گفته میدونید پدر و مادر، فرزندان پدری، اولاد، خویش و اقربا رو در نظر داریم. شما کی رو در نظر دارید؟ فریب و خیانت از طرف
ҳамсар бисёр дидам, яъне аз тарафи шавҳарам, ки хеле дӯсташ медоштам, ҳурматаш мекардам. Дар тамоми ҳолат дар бараш будам, дар барам буд. Лек аз хушбахтӣ бадбахтим нисбати чӣ бисёр шуд, ки дар зиндагим бисёр фиреб кати хиёнат дидам. ин аз ҳисоби боварӣ пайдо шуд ё ин ки аз чашми шумо зуд паноҳӣ хиёнат мекард? Не, дар аввал зиндагии хуб доштем. Дар аввал зиндагии хуб доштем. Ана ба якдигар ҳам боварии хуб доштем. Ана ами ростӣ бисёри вақт ки ҳолатҳои зиндагима ки дар Инстаграм пешкаши мардум мекардам, шояд чашм расид, ки оҳиста оҳиста ами зиндагимон ба ҷангу ҷанҷол мубаддал гашт. Рашк, нобоварӣ, аз боварӣ баровардан, хиёнат. яъне ӯ бовар намекард ба шумо? ман ба ӯ бовар надоштам. охирон вақт аз боварӣ баровардам. баъд аз рафторое ки нисбати ман кард, аз боварӣ баровардам. шумо дар чанд солагӣ соҳиби бахт шуда будед? ман соли 2005 ана оиладор шудам. ана соли 2007 аввалин фарзандамро ба дунё овардам. айни ҳол соҳиби 2 духтарчаям, модари 2 духтарам. аз бахти аввал шумо рӯзи хуш надида будед, яъне ҷудо шуда будед, рост аст? аз бахти аввал мо ҳамагӣ дар як ҷо 16 сол зиндагӣ доштем. рӯзҳои хубам доштем, рӯзҳои бадам доштем. ана ростӣ чӣ сабаби ҷудоиш гашт? хиёнат. шавҳари аввал ҳам? бале, дар зиндагӣ рафтори ами оилам гуфтагием ки тамоми кори мисол тамоми коре ки ту нисбати ман мекунӣ, мисол хо пастӣ, хо баландӣ, дар кадом ҳолат ҳастӣ нестӣ, ман ҳамашро мебахшам, фақат ғайр аз хиёнат. хиёнатро наметавонам бахшам. беҳтарин. аҳамият дода будем сафарҳои зиёд ба кишварҳои зеботарини дунё тез тез анҷом медодед. сарфу харҷи ҳамон аз ҳисоби кӣ буд? ҳамагӣ гумон мекарданд ки такя ба шавҳар карда пулу моли ӯро шумо чӣ мегӯянд истифода мебаред? Не, албатта ки ман аз соли 2005 ки кор мекунам, ина ороишгар ҳастам, ҳам сардори корхонаи худ ҳастам. ман муҳтоҷ ба ягон мард надорам. аз соли 2005 ки ман худам ки кор мекунам, ҳам соҳиби хона, ҳам соҳиби чанд намуд мошинҳо буд, ана соҳиби фарзанд, тамоми пешравиам ин аз ҳунари худам аст. ана ба давлатҳои хориҷаам, ана бо оилаи якумам чанд маротиба ки сайру гашт доштем, тамошо мекардем, шоҳид будем. истироҳат да ки будем бо фарзандонам. ин ҳамаш аз ҳисоби худам буд. аз соли фарзандонаш хабар мегирад? албатта. ё ин ки ҳамин хиёнат карду аз дар берун ронда кардед? не, аз рӯзе ки хиёнат ки кард, мо беҷанг, беҷанҷол аз якдигар ҷудо шудем. ана то ҳол духтаром дар ихтиёраш, кай вақте хоҳанд мебиён мебинанд, кай вақте хоҳанд мебаранд. ана ман ида зид нестам, ҳарчанде ӯ падар аст. ман масалан ман карда наметавонам, ҳуқуқ надорам. неки хай то ҳозирам рафту биё дорем. мо мисол бад нестем бо якдигар, гапием, ҳарф мезанем, занг мезанем, аз ҳоли якдигар пурсон мешавем. ана ҳарчанде ранги бегонаем, лек ба хотири фарзандоз ба мегем. хотири фарзандон албатта. дар аввалҳо шуморо бо мошинҳои рангобаранг медидем. чӣ шуд ки дигар на аз мошинҳо дараке монду, на дигар аз мегӯям табъи хуш ҳам намебинем дар шумо? ростияки рустамҷон, ман вақте ки оилама дар вақти хиёнат қапидам, ана ростӣ зиндагӣ намекунам гуфтам. ман рӯи хотири 2 фарзандам накардам, ана нуқта гузоштам. дар ҳамон ҳолат
як гафи инамин падари кӯдакон бароям сахт расид ки гуфт баъд аз ман ту ба кӣ дар кор ҳастӣ? Ту дигар ба ягон нафар дар кор нестӣ. Инамин сари ҷаҳл ростӣ баъд аз 1 моҳ буд, 1.5 моҳ буд, рӯзҳои баъд буд. Фикру хаёлам инамин гап ки ман 16 сол бо ту дар як ҷо зиндагӣ доштаму имрӯз мегӣ ту дигар баъд аз ман ба кӣ дар кор ҳастӣ? ростӣ дуюм оила барпо кардам. барқастона буд? албатта барои инамин як гапи падари кӯдакон ман ҳаракат кардам ки дар оянда бо як зани як марде шавам ки рӯзе шавад ки дар рӯш нигоҳ кунам гӯям ки ғайр аз туам ман барои дигар нафар бо фарзандонам ина дар кор ҳастам. барқастона шавҳар кардам. имрӯз зиндагӣ чӣ хел аст? зиндагӣ хай саршавиш дастсоз ба якдигар мисол хай дӯст намедоштам ростӣ, чунки ин кор барқастона буд. лек рафта рафта ки баъд аз ки аз никоҳ гузаштем ба якдигар меҳр бастем, дӯст доштем, 24 соат дар як ҷо зиндагӣ доштем, рӯзҳои хуб доштем. намедонам, шояд рафтори мардон хеб бошад, шояд зиндагӣ худаш пасти баландиш ҳамин бошад. фақат нагӯед ки аз барф гурехта ба жола зада. бо ҳам хешид дилам ина ях кашта буд, бош мо мара ҷои барф давоварде аз ин баттар кардем. яъне имрӯз бахти дуюмам ҳам аз шумо рафт? албатта ман вақти бахти дуюмамро ёфтам, мо рости якум рӯз ки шинос будем, хай моҳҳо гузашт, ҳар рӯз гирья доштам. барои бахти аввал ман гирья доштам, ҳар рӯз зиқ мешдам. мисол дилбардорӣ мекард, дар барам буд, боварии комил медод ки ман як умр дигар катидам, зиндагӣ якҷоя мекунем, хушбахт мекунам. ба ҳама ин суханош бовар кардам. ростӣ дар рӯзи никоҳмон ба якдигар чунин ваъда дода будем ки моро танҳо марг ҷудо мекунад. ҳамон рӯзе ки аз ту ҷудо мешавам, ҳамон рӯзам рӯзи маргам бошад. дар давоми зиндагӣ ба фикрам фаромӯш шуд. албатта вақте ки ин қавлро ба якдигар додем, мегӯяд амонате ки худованд метиҳад, ба амонат хиёнат накун. маро ҳамчун амонат худованд бар дасти ӯ спорида буд. ман бо боварии комил ки давоми умр бо ин яҷо ҳастам, бо ин қасамиёт, бо ин ваъдаҳо шояд маро ҳеҷ вақт тарк намекунад. лек вақте ки шавҳарамро ки ёфтам, ростӣ шавҳари ман марди на бой аст, гӯем ки на сумдор аст. вақте ки ман ёфтам, марди ман соҳиби мошину хонаву дар набуд. ман ҳамчун ба гуфтаҳои ӯ бовар кардам, ба рафторои ӯ бовар кардам, ба суханҳои хуби ӯ бовар карда ӯро ба ҳаёти худ низ роҳ додам. имрӯз пушаймонед? имрӯз албатта аз ваъдаҳои дурӯғе ки мегӯянд то худ маҷо кунам баъдтара чӣ кор кунам. ман ҳамчун мардонворона мисол баъд табарабари ӯ кор мекардам. саҳар ман кор мерам, ӯ кор мерад, бега ман аз кор мебурам, ӯ аз кор мебурад. ростӣ ки 5 сол шуд дар душанбе зиндагӣ дорам. 3 соли ҳаёти ман дар иҷора буд. дар Панҷакен ман соҳиби чанд хонаву мисол мошину чиз будам. дар ин ҷо кӯшиш мекардам ки дар ҳамин ҷо кор кунам, дар ҳамин ҷо соҳиби як хонаву бо як мошину бо як чӣ. намехостам ки мисол аз Панҷакен хона мафрӯшам биём инҷа дар хона кунам чиз. мехостам аз меҳнати ҳалоли худ бо давом диҳам пешрави ман. лек имрӯз ҳамхел ҳолат шуд ки хонама фурӯхтам, хай дар ба дар гашта нахостам дар иҷораву мисол сум додаву чиз. хонама фурӯхтам, хона кардам, барое ки мисол шавҳарама ки дӯст медоштам гуфтам вазбинӣ накунад. ростӣ вақте ки хона кардам, шавҳарам бемошин буд дар байни ҷураҳош.
نخواستم که به ماشین گردد. صاحبی ماشینم کردم. راستی قرض کتی ماشین کردم. توفه کردم. صاحبی ماشین شدیم. صاحبی خانه شدیم. زندگی خوب داشتیم. همیشه کوشش میکردید که ابرویش رو در نزد راستی دوستانش جای کارش که مبلغ احساس که نداشت جای کارش رو عوض کردم. بعضی کارهای مشکلی هاش رو آسان کردم. بسیار دستیاری رساندم. برای خوبی‌هایتان دلتان نمیسوزد؟ اگه چه خیلی گم میسوزد. نمیسوزد. لیک شاید ایم به یک امر خدا بود که شاید خداوند به من داد که برای همون باید نصیب همون بوده که در امروز ایقا مهنتی من مثلا ایقا وقت من مهر و محبتی که من برای او دادم همش همچون یک افسانه شد. چون این مردان احساس پشیمانی میکنن؟ بله میکنم. من راستی یه مراتبه قپیدم. یه مراتبه نه در بین زندگی ما 2 سال زندگی در یک جا داشتیم. باینده باور کنه 5 نفر دختر که قپیدم. جوانی زیبا بود که اینقدر خیانت، اینقدر دخترها؟ جوانی زیبا نه، شاید دخترها را با سخنی خوب به خود گرفتار میکرد. دخترهایی که من قپیدم هریتش خونه دارن، جا دارن، اویم بعضیش آرایشگرن، سوم دارن. لیک با بخشیدم. برای چی بخشیدم؟ که برای خود فکر کردم که یکم اویله ما همچون روی خاطر فرزندام نکردم. انا جدا شدم که خیانت را نمی بخشم. بعدن فکر کردم که شاید تمام مرد چنین است. گفتم از ایشم حاضر خیانت گم جدا شم، باید آینده در باشو کنی. یکی این برای هر یک زن ناموس است. مثال دیگه صبر کردم، با خیانتشم بخشیدم، باز یک جای شدیم. لیک ما که بین فرزند نداشتیم، مثال یگان چی نداشتیم، برای دوست داشتنم بخشیدم. بعد از که بخشیدم با ما یک جای زندگی کردیم. لیک با شرط زندگی داشتیم که گفتم آخران بار آگاهی من چنین است که آخران بار این همین اول آخری کاری کرده باشد. لیک این کار با دوام داد. در روزهای نمی 1 ماه پیش زندگی مونه پوره نقطه گذاشته. این هم باز از سبب خیانت بود که باز قپیدم. باز همون رفتار جورابازی بسیار. راستی بعد از هوس BMW داشت. وقتی که ماشین خریدم نسبتی من رفتارهای بزرگ کرد. از من بجای که ماشینم رو دنامی خودش حساب کرد. نسبتی هم که حامله دار که بودم اینش هم بخشیدم. لیک با خیانت که قپیدم. این روز ماشین در کی ماند؟ در دستی او. گرفتن نتوانستید؟ عینی حال کارگرانی مقامات دیده برآمده ایستادن. کاری ما دوام داده ایستاده است. انا لیک اینا 1 ماهی که من روزهای سختی من اینمی یکم بار دیدم. خود رو گناهگار میحسابید؟ گناهگار نمیدونم. چون انتخاب خودتون کردید، چون باور کردید تمامی خرج و صرف و انمون. هر یک زنی که شوهر میکند هیچ وقت در آینده جدا میشم یا که خیانت چه میقپم یا که آینده روزای بعد ما رو انتظار از گفته شوهر نمیکنم. من همچون مرد با او باور کردم. چون که یکم بار از اویله یکمم که شکست که خوردم، دویم بارش گفتم شاید زندگی دیگر است. او رفتاره او پوشیدنایی که من با اویله یکمم بود حرکت کردم، کوشش کردم که در زندگیم دیو مراتبه همون روزها رو تکرار نکنم. طرز پوشیدنم رو دیگر کردم. از شبکه ها خیلی دور بودم، از اینترنت ها خیلی دور بودم. بله. راستی از کارخانه و از کارکنی و از همش خیلی دور بودم. بسیاری وقتم در خانه و بسیاری روزهایم با او بود. همیشه کوشش اون را داشتم که در یک جا زندگی کنیم.
бо гуфти ӯ тамоми гуфтаи ӯ кати зиндагӣ доштам. ман мегӯм ку муҳтоҷи ягон мард набудам. ҳарчанде албатта ки вақти шавҳар ки мекунӣ чунин рӯзҳо будааст ки ҷош мебиёд ту сарф мекунӣ, ҷош мебиёд ӯро ту дастгирӣ мекунӣ, леки бо ҷош мебиёд ки ӯ боз туро дастгирӣ мекунад. байни якдигар фаҳмӣ фикр мекунам ки бояд бошад. акан мо занҳо мехоҳем албатта ки мардо хизмат кунанд, мардо харид кунанд, зиндагия пеш баранд. мо рамоне ҳар рӯз мардора тилло харсум те салон брем и гап бисёр мешавад. леки зана ки ба ақлам мисол ман ростӣ шавҳарам ки хай сум намедод, не сум медод. баъзан ягон чизамда мисол як чи дар кор мешуд сум медод. ман аз рӯзе ки шинос шудагим то ҳамин ҳозира ягон маротиба аз суми шавҳарам либос харидагӣ нестам, ягон ҷо сарф кардагӣ нестам. ҳарчанде мекард ҷамъ мекардам. суми хидмат ҳар рӯз ресторан даем, ҳар рӯз варзоб да ҳисор да хай мардум медиданд абед монам ужин монам хай дар ҳар ҷо буд. лек суми ӯро ҷамъ мекардам меомад мегуфт занак суми арендам омад, суми арендашам медодам. суми медодагиша бо худаш дар расход мекардам. дӯстонатон ба ман иқрор шуданд ки агар аз лолабону зиндагии кургириашро пурсон шавед, агар таги дор ҳам баред қисса намекунад, нақл намекунад. лекин ман ин рӯз мебинам ки шумо зиндагиятонро ошкоро қисса карда истодаед. шояд дард ончунон гулӯятон пур шудааст, ё ин ки нафрат ончунон зер кардааст тамоми ҳастии шуморо ки ҳар чи ҳаст ошкор гуфта истодаед. ҳаминро мехоҳам сирашро донам. ҳоло дӯстони шумо ҳатман моро тамошо мекунанд. нафратам бисёр шуд. дига бовар кунед фикр мекунам тамоми мардаке ки гап мезанад дурӯғ аст. шояд албатта ки мард бисёр аст, лек ҳарчанде саволу метиҳанд ҳастанд бо мардоне ки менависанд медонанд мисол ҳолатма дига сухани марда бовар надорам. ин ҳами охирон зиндагимда ман ҳатто мисол падари кӯдаком катиам зиндагӣ доштам, рӯи хотири кӯдакомам ана хеле рӯзи бада надида будам. намедонам шикастам дод. бисёр мехостам худкушӣ кунам, бисёр мехостам. ман рости аламама танҳо аз инстаграм гирифта метавонам, барои чӣ ки бисёри инамин зиндагима фақат рӯзҳои хушма инстаграмда пешкаш мекардам ки мардум бинанд, рӯзи бада набинанд. чунки айни ҳол бовар кунед фикр мекунам ки 80% занҳо ҳамин рӯзҳо дар мисол гирифтор шудаанд, ҳамин рӯзҳо ҳамин ҳолатҳоро доранд. барои ҳамин мегӯянд ку бадбахтӣ паси парда буду хушбахтия барои мардум пешниҳод мекардам. ана ҳамчун шавҳари ман ки намехост ман ки худамро дар инстаграм гузорам, ана зиндагӣ ман монам, мегуфт барои ман номус аст. ҳарчанде инстаграм ки дур будам, рости баъд аз ҷудо шуданмон тамоми намуди наворҳомам дар инстаграм мегузоштам, аламама аз ҳамин чиз мегирифтам. як каме сабук мешудед? каме худро сабук ҳис мекардам. ана неки як моҳ ман хона набаромадам. ман ҳатто кӯдакома панҷакен равон кардам то қадар як хона. танҳоӣ. бо чӣ худро ором мекардед? ҳечи хонаи торик. фикру хаёлое ки зиндагие ки доште рӯзҳои хуб фикр мекардам. ман ором мекардам. яке бо мебиёяд
یکی با زندگی ما خوب میشه. شاید خطاگی کردیم، شاید بینی هم نفهمی کردیم، لیکن امروز فهمیدم که او با من نه برای خوشبختی نه برای زندگی، او تنها برای خونه و در، ماشین، سوم، دولت به دولت گشتن تنها برای چیز بوده است. برای چیز بوده است. هیچ وقت فکر نمیکردم که یگان مرد اینه. من این روزا در یگان افتاده شده نبودم، ندیده بودم این روزایا. نه اکنون فهمیدم که چنین مردی الفونس هم بوده. ما را راستی زندگی من بسیار مردم حواس میکردم، میگفتن رنگ لیلی و مجنون، تا مثال جوراهاش حواس میکردن که ینگه خواهر نداره، اپا نداره، رنگ خدا نمی رفتار داشته باشه، مهربانی که شما نسبتی این مرد داره. لیک هم خیلی بوده تقدیر نصیب. باز در حیات شما پیدا شود و ایثار محبت قبول میکنید؟ راستی حالی این فکر را ندارم که دیگر شوهر کنید. با یک کس دیگه عاشق شوم، با یک کس دیگه باوری کنم. میترسید؟ بله. کاشانه حسن شما دهان به دهان آوازخوان‌های نامی میگردد. چی شد که یک بار در کسب و کار هم شما فعال نیستید؟ ترک کار کردید یا که کاشانه حسن خود را فروختید؟ کارخانه هم در جایش کار کرده ایستاده است، کارگران کار میکنه، کار فعالیت خود را برده ایستاده. میگم رنگی که شکستم، هیچی برام مهم نیست، نه کار، نه سوم، نه مرد، هیچی. نه حوث کار دارم، نه حوث دیگر یک کس باور کردن دارم. خیلی شاید میگذرد. به شما صبر میخوایم. البته دشوار است برای یک زنی که دو مراتب خیانت میبیند، دو مراتب زندگیش میسوزد، در نزد خویش و تبار، یار و دوست، دوگانه و خویش و اقربا سرش پس میشود. یعنی که چخیل از انگوش نما میشوی که عیب خودش است، چون که از شوهر یکمش جدا شد، شوهر دویمش چه گناه داشت. این خیلی گپ ها فکر میکنم که زن رو آهسته آهسته میکشد. همین خیلی نیست؟ اگر راستی شوهر من وقتی که من این دویم بار که اویله برپا کردم، شوهر من اویله دار بود، لیک در زندگی او هیچ خلالی نرساندم. انا ضرر از طرف من نبود. راستی تمام جا می رفتم، کودکاش هم می بردم، از تمام جا خرید میکردم. چیزی که برای خود خرید میکنم برای زنی او هم خرید میکردم. رشک نداشتم. راستی بین ما یکان جنگ و جنجال شده نگذشت. مثال انا نمیدونم، آدمی با عقل شاید خودش میفهمد که حتی زنی یکمی او هم او را ترک کرد با 2 نفر کودک، سببی که نخوراندن، نپوشاندن، وظیفه مردیش نکرد. در خانه بسیار آزار دادن. از گفت از این مونده شد. بله، از گفته های گویم که باخچانم انا در زندگی خیلی عذابم دادن، هم از جانب خشتامن و هم از جانب شوهرم که نمیخوراند، نمیپوشاند و بسیاری وقتش را در کوچه با جوراها جورابازی گویم که در کیف و صفا میگذراند. انا او دختر هم با 2 کودک او اویله رو ترک کرد. این حال ما دوگانه ایم، رفت و بیاییم، دیگر رو دستگیری میکنیم. خیلی هم خیلی بوده است. میگویند که امروز لالابانو تمام دارایی‌هایش رو از دست داده است، حتی تنگه و طلا و خانه و ماشین و دیگر. راست است؟ نه، ما همیشه پیشروی کردگیم اکرستم. ما یگان چیزم رو از دست ندادم. من از با شرایطی 10 اون ماشین و 10 اون خانه رو دارم. انا برای خود ذخیره کرده موندم برای امید از کار نروم که خانه در هست که دلم پر خوب میکنم. مثلا هنر دارم، البته که راستی مرا هیچ که یاردم نمیکنه و محتاج هیچ کس هم نیستم. ذخیرهایی که من دارم ولی میرسد.
ай шумо қарздор мешаванд аз кошонаи ҳуснатон? дар назар дорам ки бисёри блогерону сарояндаҳо қарздор мешаванд. минбар озод аст, метавонед ном ба ном бигиред ва қарзҳоятонро баргардонад. دیگه نمی‌بیان. نامشون گیرم جمع میشه. сарояндаҳои номӣ ҳастанд? البته بسیار سراینده ها، بلاگران، دخترای نامی در کشانه یوشنیمن مثال آمده آرو کرده. қарзҳоятонро من баргардонед نگفتم. вагарна лолабону ном ба ном мегӯяд. نه راستی آفیزایی که نزد میان، بلاگرایی که نزد ما میان قرض میکنن نمیکنن، بهترین رفتار دارن، بهترین گفتار دارن، به حد دوستشان میدارن، بهترین دخترایم، بهترین به عنوان نامداری تاجیکستان. бо кадомашон риштаи дӯстӣ доред ва имрӯз ба хонаи якдигар меҳмон мешавед, якдигарро дӯст медоред? дугона ҳастед? راستی با بسیاریشان ном ба ном. اپای حبه دولت و اپای فیروزه حفیظ و اپای سرویناز یوسفی خیبات در آنجا بسیار هسته. шаҳлобону назди шумо меояд? شهلا دولت و که یک تای من бале. شهلا دولت و را خیلی دوست میدارم. با شهلا دولت و که ما سر و اسراری که با هم دیگر میکنیم و با هم دیگر داریم شاید در بعضی جا نگفته میشود، نه همون حالت داریم. шаҳло агар туморо тамошо мекунӣ ин сирҳоро медонистӣ, чаро ба мо як маротиба намёк надодӣ ки мо барнома ба даъватш кунем? ана куну худамон фаҳмидему имрӯз меҳмони барнома шуда. شهلا بهترین دختره، دلسفید دختره. بعد سر را میتواند که قپت دهنی بهترین کشاد ندارد. بعد بعضا از یکدیگر چی میپرسیم؟ مصلحت میکنیم، از یکدیگر یک پیشروی کنیم، با یکدیگر با مصلحت یکدیگر کار میکنیم. دوستش میدارم. шунидем ки тӯй доред? ин чӣ гуна тӯй шуд? شما هم گپ کجا میفهمید؟ ба ман аллакай хабар доданд. شبیه مخفی بسته. میخوام بود سورپریز کنم. метарсед ки пешакӣ гуфта ویران میکنم. زندگی ما ویران میکنم. آجیگو شاید ایراه میزنم. моргазида аз мори алло метарсад. фикр мекунам лолабону ҳамин андешаро доред. نصیب. худо хоҳад соҳиби бахти нав мешавед. ин мушкилиҳо пушти сар мешаванд ва дигар ба хатое ки роҳ дода будед дубора хато ба از بعضی خطاگی هم که رستم خفه نمیشم، چون که در زندگی که وقتی پدری کودکام گفتی که از یکدیگر جدا شده وقت در کار بوده است. هر یک انسان برای خطاگی خود را فهمیده. پدری کودکام هم که البته که برگشت باز خواست که یک جای زندگی کنه. وقت داوری اساسی بوده است. البته این شوهرم هم که یک ماهی که جدا بودیم روزهای نزدیک با هم واخورده، پشیمان بود، گریه داشت، انا با میخواست که با هم یک جای زندگی کنیم ولی نمیبخشید. نمیشود بخشیده. وقتی که در روش نگاه میکنه کارای کردش باز خاطرتان و فکرتان رو دیگر میکنه. این بود فرجام برنامه ما عنوان داشت چهره اینستاگرام. چی در آخر گفتن میخواهید که تو امروز از شما سوال نداده و برای هوشیار شدن دیگر دختران چی پیشنهاد دارید همچون یک زن؟ اولا برای تمام بانوان خوشبختی خواهانم و همیشه دربارشون چقدر که در یک نوار گفته گذاشتم مردی حقیقی باشد، مردی که در تمام پستی و بلندی تنها عاشقی نه، در تمام پستی و بلندی درباره هر یک زن باشد و اون زن خود را درباره اون مرد همچون زنی خوشبخت‌ترین حس کند و همه باور نکند، فکر کرده انتخاب کند، چون که حیات بازی نیست. شاید خانه و ماشین خود را از دست ندهید رنگی من. باقی به همه خوشبختی خواه. تشکری زیاد. امروز مهمانی نشر برنامه چهره اینستاگرام بودند لولا جلیلова، یکی از زیباسنم‌هایی که همه روز در کاشانه حسن خود زن‌های ما را زیب و زینت می‌بخشند، زیباتر می‌گردانند و امروز درد و داغ و زندگیشان را توانستند که در منبر ما قصه کنند. و تماشاچیان عزیز ناگفته نماند که در برنامه‌های من بعد هر نفری را که پیشنهاد کردید ما مهمان می‌خواهیم کرد. تنصیحات خاطرجمع باشید. خیر.